St George's Primary Teachers College bande yerekere kwetegura kurungi okutebekana semizano y'amashomero gasini yabwe cyanga cya ankorero kubaho kwezo kurukwija okwetebekana soko bakwerekere bwa nyuma y'akacika karukuremizane gihabwe cyange cyobwe kebembirwe chairman Gideon Mucyunguzi kurambura umwanya wo kandi bakashanga buru kwetagisa nko buraro ebizanura hamwe n'ibyo kwerinda byona biro kandi kuranye no kushemerwa kurangu muri page ya Uganda Secondary Schools Sports Association ya Korea Katolika College Costume zaneji mu bakabiri kandi norancu genda kunji na negendo bizu ya ministry iyo bwegese n'by'imizano. Reverend Father Dr. Jameson wagabura kuri tendecereri nagira ngo bero kwetagisa byona babyine ngo abo kubabeja bitendecereri n'abashomumbwire bwe cumuro Gideon Mucyunguzi chairman w'akaciko akanagira ngo batori nibanda kutebekana semizane y'umurundo gwa kashatu ngo abo kubana babasa ngo umwaka buriyo gwahwire stiri akatrusting umwaka gwo kwibirabane bakabase kuba batayise pakezi kandi batakira getagira paka n'umunonga kandi hatbagatire bicereza bagatugirayo pakezi senyera kwasimba munonga impakezi zo mu mpira gwe byirahabwa boje nabishiki kandi Boni Council Girls Singiro ni n'ikikopo cy'abishiki kandi St Kagabo High School ni n'ikikopo cy'aboje aba TV West and Aloysius Byamukama.